Dobar dan, dragi gledalci. Ekipa Istok Infa nalazi se u Moskvi, u samom srcu Moskve na Crvenom trgu. Iza mene nalazi se Spaska kula, najpoznatija kula Moskovskog Kremlja od ukupno 20 kula. Na njoj se nalazi kremljevski sat koji pokazuje vreme u čitavoj Rusiji. Opšte je poznato da je do 2010. godine u Rusiji postojalo 11 vremenskih zona. Visak na Crvenom trgu je svakako svetski poznata katedrala Svetog Vasilija Blažena. O ovoj katedrali može se mnogo pričati, a ja ću vam samo reći da je ona podignuta u 16. veku po nalogu Ivana Groznog. Današnji naziv za ovu katedralu je Hram Presvete Bogorodice, koja je podignuta na mestu stare crkve Svete Trojice. Ispred same katedrale nalaze se spomenici Mininog i Požarskog. Nasuprot katedrali nalazi se istorijski muzej gde ćemo se mi sada uputiti. Smooth.